Anya laki din! Daytoy laangan, tinabati ijay anak ti asaw, nanang. Aywan, ginatang dajay inam. Ila ko kuna, taisupay nga igatang ko iti agas ko, anak ko. Kasla saan mat ngagbiag daytoy nga ukan? Saan sapay ang makapagna? Isumot nga minday tati buridak. Kunak idi ajay brown na burburan ti ibatim apara kanyak. Ay katurayom tumanen intun aganak ni Brown ay. Kasapulan mi nga rod ti aso itan, tanay. Ado ti mataktakawan ijay ayan may. Isu nga rod ajay dakkel kan napigsa ti kayat ko. Tapno makataol. Ay makataol day ta. Ang kukutal mat. Di nan sapay maingangatingiwat na. Sili ba kay? San samat na mabigatan ye ukan at dinawat mo kininanang mo? Apay anak ko namday talakay. San na matakayat timangan? Isukat ti kunak kininanang. Inla ko na mangaminan dagiti kakabsat na. Alalakay, inkay gatangan iti gatas na. Pagkatasam, Igatangam iti naimas akanin na tapno pumigsa. iso paya paggasto sanday tanga ukan. Padasan taa, bareng agbyag kat isunto ti mangabog kadagiti agtatakaw. Inka nga roden alaan je tulbag ti tricycle, anya lakit day. Nay, agantar kamutan Ay, kumare. Anya kayo matan? Di yu man ibalangan day takarag-karag at tricycle yu di tadalan. Awanin ti pagnaan mi, no kayat mi mat ti rumwar. Ay, kwa. Naglawa mo tayo ito'y pagnaan, mare. Saan kami ang makapagna, ta nakapatingamot ay ta tricycle yu? Ay, kasta ka day. Pasensya kan, amare. Di yu pa'y amumot ti makikaruba. Lakay, mangmangan mo't tantoy asaw. Naimas lagaya mamakanti kayat na. Nay, inibus na aming gigatas. Agbiag da ito'y bakit. Sapay kumaa, taisunto ti parabantay dito'y balay. Para taol kunam kidi Taulan na dagiti kaaruba. Nga uray di mo matan-anon ida. Kat kagurada ka. Asino nga'y tidakda kamatam akaaruba, lakay? Ni Mari Mary Nagalaskid din ti impaga na kanya kitay. No apay matakas ta ti ugali na. Griingkan Anay ikaw! Payagan ano ka manan? day talamat maturog ti amom nga aramidan. Ay nadadaalam mo day tapunganan nay! Agyaman ka kit di ta saan aday tatugaw ti impang urkukan ka. Sumuro ka manan ako nak! Kita man di takaruba. Kita kunak. Anya ti kita Day tabalay da sili. Napinturaanan. Day ti balay. Maleklik kablat ta ti diding na. Ay kat ba Pakasigura maya. Ay no inlan samad kumaday ti diding ti balay ta. Sa anak kumaama kaungat akastoy. Kano ka na yung kamangagong ungal? Uray awan gap-gapo na. Ungat ka lang nga ungal. Anya laki day. Anya ti makunam bakal. Mayat matlaeng ka diti pintor da ito'y balay. Wala kay, pink ko naman. Isumat nga minti kayat mo akulay. Lakay, mabalin ka di apinturam da ito'y pagmasmasitasa? Ay katuan Pink matlaeng alakay.
Amin nga alad, kan uray dagiti paso, pinturam iti pink. Unlatan abakay. Lakay, agtaulin day to aso nga intod ni nanay. Nagturada na. Anya nga iti ipanagantakan ko na. Ay ket, gaputa na turad. Panaganan ta iti waki. Apay nga'y awaki. Basit nga aso. Angem feeling canine. Anyan laki day. Agin lalabasak man dito'y balay da seli. Takitaek man dayto'y pagmasmasitasan na. Napinturan at talaga, ket nagpintas. Maibagay jay pintur na, ijay kulor dagiti adu asabsabong dagiti masetas na. Ay na, jaklaki din nadlaw jay aso da ataol-ataol. Ay, maamandan tukit din akit kitaek jay arubayan da. Imuna ako na nga. Tamabisina ka. Naang, napanak pa'y lagi matang itirikado ti lutuak. Ang mangmangan kan. Saan ako na makauray? Talaga mabisina ka. Intun malpas ka amangan, agaramid ka iti pagmasitasa, ha? Anya? Awala ti di ka ipaparamid na. Awan to pa'y apulos tinarugyam kadagiti ipapaaramid ko kan ka? Kano nagaduma nga main? Diya ako na mau. No anya ti ununa. Sa anak kumameket nga agungat, no aramidem dagiti ipapaaramid ko kan ka? Wan. Aramida, kinton malpasa ka mangan. Kaya't ko atuladem di pagmasitasan ni Seli. Anyaya, klase da ita pagmasitasan na. Ingka ngamin kitaan Anya lagi dain, managapal kalaunay. No anya ti adday ti karuba. Kayat mo ka damageng ka. Anya lagi dain. Addan samot tinaulan ni Waki di tarwar. Apay, di mo kad nakita alimabas ni Mary. Tila tataulan mo ni Waki. Maangot na nga bain. No asino dagiti addadake sa pampanunutan na. Anya nga'y kumatida ka sa pampanunutan na. Saan tamat nga an-anwan? Ngam, agkuskusila. Wan nga raw. Nagsayaatan ti pan nakaparada na ye tricycle ko. Ibaga nakit apasalsali. Kano naglawaan ti mabalay na pagnaanda. Ay nalakay. At dalimod asakit tinakam na kadata. Wan, isunga raw arumbang laang at aulan ni Wakay. Pag numaranta mo gayam ni Waki. Kaskalaag kakapsot nga agilan lansa. Kano kanto pa'y ngay amalpas no kasta ti panagilansam. Anya? Agtrab-trabaho ak lang arudan. Agungot ka pa'y lang. Barta kam ti agtrabaho. Marurudakan ka. Isardeng konday tao. Anya ka lagi dain. Nay, nagpigsan ti taol ni Waki bakal. Unarod lakay. No dengdenggam kasla taol ti dakkel nga asaw. Sana nasayang dagiti pakpakantaan na imas kenkwa na bakal. Lakay. Timmaray mo tan arimwar ni Waki. Adda siguro na angot na anas ken na taulan na ijerwar. Bay amlat tabakaw, anya laki dain. Ituloy mo ti agtrabaho.
Apay asimmardeng ka. Ungat ka lang ungat. Saan mo pa'y alinan saan, Jerry nakrak mo adiding? Awanan di ganas ka. Reklamo ka, reklamo. Hey! Taul kamot at taul nga asaw! Nay, agpada kayaw at umanaol. Anyalaki day. Anya daytoy nakasurat dito'y likod ti tricycle yaw. Ay kat basaam ananang. Mabasa ka for sale. Ngam, apay nga ilako yaw. Nabayagan na plano may kinilakay kung nga ilako day tadaan na tricycle nanang. Ngamain, gumatang kami itilugan. Aday gatang yaw. Adamot ananang. Napigsa tibay ensel nila kay ikaw. Ay, kutsapay kumaa. Tamala ko yuday ta tricycle yaw. Addan agtaw-tawar nanang. Paray, ilakla ko yun dito tricycle yaw. Wan paray, Kaya't ko kumagatangan. adun ti mangibagbaga agatangan da. Angam no kayat mo, ila kuminkan ka. Mabalin paray. Karuba first before others, paray. Gatangam nga rudain. Manuti kwartam dita, paray. Anya tinagsaritaan nyo kini Arnel. Gatangan taon di tricycle da. Anya? Ha? Karag-karag nga glatlati at tricycle. Gatangam kit din. Nalakalaan, di pa nangilako da kanya. Uray man pa'y piso laeng ti panangilako da. Saan arumbang agatangam? Kaya't ko nga raw dagpasada. Tapno saan ka reklamo ngawan aramida. Anya laengan nga iti maibagada. Ngagbibisin ka? Awan ti kwartam apaggatang mo iti brand nyo. Urayan niya pa'y aramida. Madayaw analalwan di pa nagbiagda. Agtal na ka man dita. Apal mo lang da ita. Iso asaan mo akaya tagatangang di tricycle da. Apay ko mga apalak idangay. Ay na, umapal ka kadakwada. Iso akagurgura mi da. Uray sanda ka magnanan mo. Nay, dahil jay samang tikinatang daalugan. Ngita sirip-siripon nakit din. Pau, nagwapo na lugan. Di mo man tan-atan-awan ta makita da ka. Ay, nakman kita. No, di ka lagbain! Ang sublikas! Brand nyaw. Talaga mo ta. Ha, brand nyo talaga. Tayo ginatang yung alungan paray. Nabayagan agururnong kami kinibakait. Tapno makagatang kami ti kastalugan, paray. Kahit, kasano nga yan, dahi ta tricycle yaw. Alaam nga minan uray installment mon, paray. Mabalin paray. Nay, angut-angutan nak mo dahi ti asang paray. Karkar na. Saan nakamot at ataulan? Aggayam kami paray. Apay nga ta. Nuni bakit mo ti makita na alumabas? Nagpigsa ti panagtaul na. Walking! Nay, ay ayabanan ni bakit ko ni Wake. Tamang nagtaul manain. Saan paray? Kay ayo naktaasaw. Anyalagid day. Ikatam day ta tricycle dita sangwanan ti balay. Diyak kayat ama parking dita day ta. Ay, pakasikura maya. Ipasadak nga raw. Apay ngamin nga inalam. Hulugak kanaw. Aw, di nalawag akayat da at tulungan dak. Kas kamula kakaasila una yan. Yaho, nagadulaki di reklamo mo na ya.
Ibagam giday, no dapagatang mo. Hala, tamapan ko gatangan. Pangpadasak man day tricycle. No kasanaw, titaray na. Jak amo lakay. No apay apilpilyan ni Waki ti tataulan na. Ay, kunakmetken ka. At taulan na dagiti dakas ti panagpampanunot na. Kas kinimere. Mary pa'y mo't nga rod tinagan na. Saan mo't gayam anasaya at tigalad na. Bay amon Ayun gayam lakay. Mabayadan nga ta nila kay nag-tricycle. Bayadan na dayjay. Kunak nga uray hulugan na. Sa bagay, nabayag nga awan trabaho nila kay na. Tulong tamutan aday jay bakay. Tulong ta kadakwada nga agasawa. Sige agsabong kayo latta. Tanagagutak mo't amang sibog kada kaya. Hey! Hey! Una yun, apa nang taul ni Waki kin ni Mary alumabas dita kalsada. Nita, kayat na nakamatan. Ay, Waki! Stop! Ay no, pasensya kan Ameray. Anya ti panagkunkun na day taaso yo kanyak. Agtatakaw? Jakman ammo, tasi kalaeng mati kayat na ataulan. Anya? Nilakay mo, saan na mo't atataulan? Hay, imbag lakit dahin, tasi mardeng atuman na ultoy aso may. Lumabas akla ang may tataulan na kon. Si mardengan ang nagtaol. Kastamat kumakan ka. Sumardeng kan agumurgura kada kamay. Tasaan da kamat nga an-anwan, Meray. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Hello guys! Good morning po sa inyong lahat. Open po ang Leah's Salon mula Monday to Saturday from 8 o'clock in the morning to 7 o'clock in the evening. Umay kayo na po, agpapintas! Yuhuu! Hello, shoutout po sa lahat. Apaw, mayat ti vlog mo abasan. Da kayo magayam nana. Na yung pag-abigat yaw. Nagsapa kayo mutang. Wan, nasapa ako na nga imay dito sa salon mo. Ta amangan nga men, no adon to ti customer mo into no aldaw. Sa bagay mo di Oh, kita niya ti paramid yun nana. Isimpam man day ti boko. Pukisam tanay, nagpudot mo ti panawon. Summer nga minen. Aywan nana. Ay, uri siya nga ron. Kit marik na akong ti bara ti ayat na kanya. Ay, ti panawin ko na kuma. Anya, ay sika talaga. Ado ti amom nga. Ay na, adwa talaga nana. Oh, anya pa ti ipasimpayaw. Amo ngagpadalos kayo pa iti ko. Aywan, iso ti may sapay nga imayak. Ipadalos ko ti kukukan ka. Sige. Agina na kayo pa ibit nana. Rogyak ti bokyo after a minutes. Nag-feeling nga talaga day ya bakla kahit kailan. Kunamutla, no? Ha? Mabitlangan riyan. Ang sino man ang tikap-apang? Dati man kita ang amin dati vlog ni Bading ije Pilipinas. Feeling naman kat nagmayat jay salon na. Anya? Buyaom nga min Nag-comment takpay nga rod. Nagpangit day ta salon mo kudak man latan.
Nagturid ka mo tanan ng ibagay ti kasta, Andrea. Apay ko mga agbuto nga katpod nomat. Nakaalalas matay salon na. Leia salon kon konana pay. Sika talaga. Bayam ta ka dilatan. Anya nga comment mo. Maalasana ka talaga. Iso nga in comment ko, naggalas na ito salon mo. Kunakon Anya langan nga ti makunanan lumabasa na ti comment mo. Ay, awan bibiyang ko kunak tumat. Tinapatag kanyak, kat na i-comment ko, ti kayat ko nga i-comment. Anya lakit din. Naiina. Diyos mio, Marimar. Unay dahito ako nan ngay. Hay, sus. Oh, Nalabas. kasalamat lag. Danang kadal di tatuldim iti panagikis mo. Ay, kita man dahito comment ni Andrea dito'y post ko. Unbelievable, oh. Kita mo. Ne. Ay, Apa nga akastama tente ikumkumit na dahi ta babae. nagalas ka no ti salon ko, manong. Ay, pakanawam, ay pakawanam. Unay katalas tog na dahito yun, babae. Naka-abroad lang. Kung namot lang no asino, nga guyuyawan. Hindi ka latabay-bayan. Grabe. Ay, nyalaki din ni Andrea. Nga naman yung mga taong nakatikim ng dolyari sa abroad. Ay, Mas daaw kaya. Kat idi pa'y mo't adda dito Pilipinas kat nagalasan ti ugali na. Di nakarkarulaangan, idi naka-abroad. ay sa bagay mo't kiti manong. Baybayam lata, bayam nga uyawon na ka. Tinapatag, kat bukod mo a salon ti ipupos mo. Kang runaan na, malaksid iti salon mo. At dapat iti drama nga anyalakit din kan gasat iti biyag a source of income mo. Ay, man, pudno dahi tanga imbagam manong. Inayon mo pa ikidi, ito income ko, iti Facebook, iti binulan. Oh, Katuan agasam dat. Oh, Katuan mo't ngamin, ni Andrea, nasken pa'y nga agabroad, tapno maadaan iti dolyares. Sika, uray dito'y kalaang Pilipinas, at dalat na ti makunkuna nga income mo. husto ka manong. Sana na nasken pa yung mapalang agkuskos iti kubeta iti abroad. Agkadolyaris laang. By the way, sana nababati pa nagkita ka lagi ti OFW. Idol ko na kita. Ni Andrea laang ti saan. Kanya lagi din tayo tao. Oh, ato ito script ko nga i-record tayo, Uncle Lando. Sa nga pulo nga script da ito, 5 nga anyalaki din, kan 5 agasat iti biyag. Apo, nagadumatan leya. Bilibak man. Ay, siyempre, Uncle Lando. Amumutin na niya, umadwa talaga ti script ko, no adumot ti bashers ko. Aywan, nakitak man ti comment ni Andrea iti post mo may papaniti salon mo. Dagita nga rod kat, Uncle. Ngam, to tell you honestly, Uncle, anya, pagyamanak man nagigya basher ko, akas ka ni Andrea. Ha? Nakunak na ita, gaputa para kanya, kat mga ipapaay iti idea asuratag. Agkakwarta akpay, Uncle. Dagitaman ti pagbilbilibakan ka. Yak amo no, anya launa, iti pagkaskasyayan na, naging babae. Kasla amin nga ipost ko iti Facebook, kat mas asar nga oray saan kumot nga anuan. Bayam lang, Leia. Nakusula nga apal na jay. Iso nga itultuloy mo kidni. Aramidam nga inspirasyon da ita. Ay, Uncle. Siya katek paabakan. No way. Pinanganak akong palaban, you know. Malalag record tayo kid din. Nakasagana pa yan na ito yung tripod ko tayo. I-video man, drama tayo. Tada i-post ko man. Tapno, adaman nanti i-bash da. Kanya laki din na kita. Kitaan mo, kasla guuyong, diba? Ha? Nimot man Leia, dahil tabuy-buyaam. Wan, impose naman ang dati panagkatkatawa na iti recording da. Ay na, kunamot lang no bagbagay na ti panagkatkatawa na. Anya, saan ka maawatan? Apay akas taunay ang asar katunggal at na makita bapos ni Leia iti Pilipinas. Nagalas nga rod. Ay, pay man ta komentak man. Pitlaang.
Tawa ng tawa, di mo naman bagay. Kunak man! Oh, Diyos mio, Marimar. Andrea, nakababay laki di kan kuha na. Nung makita na dahi ta ikumkumit mo, huy. No idadak iti Pilipinas, kat mabainak nga comment iti kakastoy. Saan itan? Gaputadak mo tan dito'y Saudi. Kumikita na ako ng dollars. Siya, kakarampot lang naman ang mga kinikita niya. What? How come agasta ti panunot mo itan? Ay basta! Mabwisit ka talaga no makikita ti post na iti Facebook. Kunam na nagdadakkel ti income na iti salon na. Kastamotan iti dramas na. Ay, feeling nga talaga. Anya? Ay, wan! Kumentak pa man gayam ti may sa post na. Dayta. Aglulong ba dagita wrinkles di taropam? I-comment ko na kastoy. Kita man tilaing mo abakla ka. Ay, apo! Agbash lang arudan. Wrong spelling pie. Abay, adaman ba sermon? Dahito man ni Manong, ni Andrea mutlaeng, kunana, katawa kan wakatawa yung drama, ngam saan ko kanumit abagbagay. Una yan. Anya? At apay may sa comment na, aglulong ba kano nagiti wrinkles ko dito ropak. Nagbash lang arudan, wrong spelling pie. Mutalang ang arod no kasta. Talaga. Agbas lang arudan, wrong spelling ba? Tigat nakababay. Ay, nakababay na talaga, Ay, apo, dahi nga, Andrea. Manipod na ka-abroad, limastugan. Wala namang ibubuga, you know. Diya timang tutop iti basher akas kingkwana. Ngam aglablabas mo't manong. Ni pampanakal na ti dolyari sa masusweldo na iya abroad. Di na mga rod may pasimpa ti balay da. Dahi tang arod gayt. Isumot lang taday ti panunot ko dahi da. Palastog a palastog. Nga dag susweldo iti dollars ngam. Diyak ammo iti tayo dya babae. Into no matutupan, ibaganan tumanan na da tao ti dakas. Nga ora isumot ti mangirugrugi iti apa. Di kalat labaybayan. Mauman tulat ta ka di. Malaki din. Yagmun ti may gatang iti semento. Tapno malpasan ang mapalitadahan amin na sulit ti balay mo. Ala, mabit lang manong. Bayam dagita. Numaminsan, dagiti kakasta at tao. Apal dala ang ti dadduma a pagkaskastanda. Awan kadakwada dagiti banhag nga dakin ka. Iso anagasat ka ading ko. Nakapudpudot ng pumanagnaka. Ay, wala na. Naggapuwak ija anti-construction supply nagalaan mi kanimanong ko iti materyales. Ha? Ada nga min balance ko. Iso tinapan ko binayadan. Ay, naimbag ka pa'y tanalpasan ti balay mo. Ay, kamaudyanan na nalpas mo tin Uray sana ka naka-abroad, nagsweldo iti dolyares, kahit nakapabalayak mo't latta. Uray kakarampot ako na ni Andrea. Mangmusmusa di taanagan. Ay, husto ka iti nga imbagam. Makitkitak man dagiti comment ni Andrea ka dagiti post mo. Pasig mo't nagaalas ti ibagbagana. Wala na, nalabas. Ngambay-bay ak. No iso dahi dyan ti pakaragsakan kang pakaliwliwaan na. Akit anyangay. Go! Dilag pa inday dyan Andrea. No ti Tagalog kat kunada nga wala pang napapatunayan sa mundo. Pero mayabang na. Tama, nana. Tumpak. Uyawan na pa iti salon ko. Uyawan na pa iti panagdramak. Saan ko kano abagbagay. Ngam, ayos lang. Wala akong pakialam sa kanya. Bahala siya. Wan, bay amla ang basang. Iti da ito akinabakat ko. Awan pa'y nasiputak nga imasinsaw. Wano pimintas ti biyag na. Gapo, iti kinapangas na. True lalo, nana. Ay, sabay lang ko ma. No, siyak mo ti mapagasnatan nga agabron. Saan to ko mga agbalit ugalik, nana? Gapo iti dolyares. Anya laki din. Nakababaing kalakid di kinibakla si ka. Ha? Tapay ko
mabainakan ko na. Nakita kami tipos ni Manong na Brent iti kalman. Finally ko na naman. Naimbag pa day dya abakla ta nakapabalayan. Anya? Oho, imposible mo ta mapasamak dayta. Ha? Kan maysa, pangalaan na ngay kumaiti pagpabalay na kat kakarampot mati sweldo na. Nalabos ka man. Jaklapat yun na makapabalay day dya bakla. Kakarampot lang di sweldo na kunaktumat. Saan akas kadata dito'y abroad at dolyares ko naman. Si kakit di man. Dolyares ang ngamnaskan pa yung agkuskus ta iti kubetang sakbay ta makasweldo. Nagbangsit pa yung. Ngam ni baklang uyawam. Oras saan nga agkuskus agsusweldo lang tanya. Anya? Saan apa naguyaw kadagiti OFW? Ngam no si kangamin anak uyaw. Day tantirumpang ken ka. Damat tinakita kapos ni Andrea nga umada ni kanun ti panagawid na. Oh, kasta ka day, Manong. Kano ay ka na? Diyan ka mo. Basta nakita klalim mabas mo't iti newsfeed ko. Gusto agawid. Tamno may naipakaamo dito lugar tayo. Anagado ti dolyaris, urnong na. Sapay la ko mga ruta kasta. Nakalaslas-tog. Saan ba na panaguyaw? Ngam saan da abukod ti daga nagbalayan da ita. Anytime nga ibagatakin ko kwa apumanaw da, kat awan maaramidan da. Ngam no apay mat kami nakasdya iti ugalinan niya. Kasi tinakunam idi Manong. Idi adapay ni Andrea dito Pilipinas. Nalastugan. Di nakarkaro man hindi nakapan ijay Saudi. Mabay na anak kumaita do palastog na no napan ijay Saudi at turista lang. Ngam no kasdya mat anapan ijay ngagkuskus iti kubeta. Sakit naglastog pay lang. Ultimo. Isuma. Naimbag kumaano, da pakakitaan ako nada. Ngam awan mo nga ron. Sa bagay, puloy da nga amin di kasta. Kan may sa, amin damat nga kakabsat kat kasta to gali da. Lalaki man wano babae kat naglalastog da. Nagringat agpalpalastog awan mo ti pakakitaan, Mano. Kababain laeng kadagiti tao. Anya laki di. Oh, welcome home, Andrea. Nakaawid ka mo't gaya man. Ha? Ay, wala na. Idi na minsan pa yung aldaw kasta ka day. Kat kumusta ngay? Ada siguro mali-mali ta adulyares ng inawid mo niya. Ni nanamat. Undertone ti pa nagsasauyo Undertone nga ibagbagamat. Nakunakday ta makitkitak nga men dagiti comment mo iti post ni bakla. Ibabash mo pa'y nga raud. Anya? Total, kat kasinsin kumot ni Guryo, nga akin ko kwa iti dagaan nagsaadan ti balayaw. Ibagakkan kwa na, apapanawon na kayon. Tadamat siguro urnong mo na dulyarais. Gumatang kan iti kabukbukudan yaw. Nana, saan kumamot akasta Oh, apay kumaasaan, no agbash ka kat nalabas. Kakarampot ko nampay kinibakla. Ngam, look at him now. Napimpintas nga amang tibiyag na ngamsi ka. Anya? Nakaskas daaw laang. Tas sikapay nga awan pa'y tinapanaknakan na itibiyag kat naglastog ka. Amin akin nalastog kat adamotan kan ka. Ay oo na yan. Nana, ibagam kadagiti kakabsat mo. Saan kayo unay naglastog taawan mo tilas lastog yo? Maawatam! Oh, long time no see, Andrea. Oh, si kamat gayam, Leia. Wan, siya nga rod. Kit kumusta nga iti balikbayan? Siguro, so many dolyaris nga inyawid mo anya. Anya? Ay, kumusta nga Apay, katla ka pimpiman ita. Idada ka pa ijay Saudi kat agkakanat ti comment mo iti post ko. Share ko naman. Si kakit dimat. Angaw ko laang matay jay. Angaw tarupam.
Amom si ka, nagalas na talaga ti ugalim. Kinapudno na, nakababain ka. Nakapan ka lang ijay Saudi, kunam lano asino ka, nga guyaw iti pada matao. Pasensya ka kuman, Leia. Pasensya. Naimbag ko mga rudano, nagawid ka, kit 5-1 na Levi's, dagiti kawis mo, kaskada pantim tamamati ngam saan may? Anya? Amom, sakbay ka nga guyaw, kakarampot ti sweldo. Nasken nga da napanagkam dito yung lobo nga pakakitaan. Mapainak kumaking ka no napangkay dyan Saudi at turista laeng. Saan mano years mo ijay. Agpada tala nga makipurpurdiya laeng. Leia nga. Laylayak ka, dilam nay. Da kayo lang di pamilya, naglastog, ngawam mo tilas, lastog na. Anya laki din, apay niya tilas, lastog nyo ayang. Apod no ka man. Anday ta, kas ka lang harod pimpiman nga po iti na ibagbaga ken kaday jay nga inuyaw mo. Alice. Di ka lang amin maaklon, pimpintas si biyag ng ka. So akas ta kakinkwana. Saan mat akas ta? Apay nga ron akas jay ting kung kumet mo kankwana. Ura si nuket maasar ken makaunget mo't Saan na maulit pa'y? Saanin ko na, tanakariingan day tamat maturog a panunot mo. Pilyem nga ti ibabas mo. Promise, saan na maulit ko naktumot? Andal day taken ka. Asaan aga puta nakaabroad ka, kat lumastog kan. Baga ampay kid din akakarampot ti sweldo na. Naglastog ka. Naragragsak matibiyagdang msika. Anya lakit din. Isong agbaliw ka man. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nagkapunsamad dito yung balay day dyan nakamotor a Bombay. Wan lakay, apay aya. Imutang ka manay? Pagpuunak, di nakmat nga rin ikan iti kwartak. Utang ka lang nga utang. Siyak mo tagbayad! Sigurado mo bayadam, tadya kung kaya tagbayad ito utang mo. Uray pa'y maipabarangay ka kung naktumait. Baybayan kan. Pagpuunak ko naklangarudan, iso asigurado nga danto pagbayad ko. Tanya ko matilakom. Bangos ilakok ka dagiti karuba. Bangos! Kano nagado ti aglaklako iti bangos. Sa bali a klase a bangos ti ilakok. Dahil boneless. Awan pa ti aglaklako dito iti kasta. Andiya jar aribongbongan da jay waiting shed. At na siguro ati gwapong artista ijay. Ay! Asino nga artista? Tamapan ko man kitaan? Kat mapantaan, tapno maamuan no asino tayo tang artista na. Wan man, makakitak mo lang nga ti artista. Intan, sakpya pumano tayo tang artista. Agpa-autograpak man. Katuan nagadungag pa'y suti tao ijay. Ampay, asino nga artista tayo tang aribungbungan nyo dita? Uy, umay kayon! Gumatang kayo itilakok! Kunam nga artista ni Magaya Maria day tar aribungbungan da. Aguray ka. Damagan tanoan niya ti ilaklako na. Tanagagatang namin. Maria, anya day talakom? Boneless abangos. Nalakalaang kanananam. Iso akitaan nyo, nagado ti gumatgatang. Bangos madan ti sindami di kalman. Ramanak man day talakom na talagamit lang anay imas ako na. Wana, buy one take one. Oh, buy one take one?
Madi ka pa eh. My God, gumatang ta. Padasan taman tiyang siday di bonles sa bangos, nana. Sayang, saan ka agimatang? Naglaka tila ako ni Maria Abangos. Nalakaya, mat. Kat no nagngina. By one take one. Kan ado tinang ibaga at talaga na imas dayala ko na. Subla-sublam di tao si kanana. Kastaya. Iso nga imbes sa mapan ka di tatalipa pa agumatang iti sidain nyo. Mapan kan gumatang iti ayan na. Adayo ang nalaklaka. Ngam di tinapang adda purmalin na. Sige man laangan. Mapanak man la gumatangan. Dapay ka dinabati ala ko, Maria. Ay, awanan Impareserve talaangan da ito, nana. Gatang kun tanay awan si daan mainton madamdama. Ay, kasano ngayon tinagpareserve, nana? Bay amon, unaan naklatan alakwan. Si kakit dimot, kasla saan ta nga agkaruba. Sige man laangan. Mala, gatangan yung arudan, nana. Kasta anya itayan ti promo na buy one take one now, buy one take two. Buy one take one laang, nana. Unay matan, anya lakit din. Nagado tigim matang itilakok a boneless abangos lakay. Naipaibos ko amin. Wan nga rod, mayat sang agpaisua. Kadwa anak tumanin ang mapanagala itilakok Kaano ti plano? Inton bigat man lang San ka ngagpapautang tanay, nagrigat agsingir? Ay talaga sa anak nagpapautangan niya. Kaslaeng ko nam na da umutang. Ura sino pa'y detang umutang? Saan ko nam? Lapsan ka pa dito balayo, Nagapwamanan. Kat di ta aweting shed. Napanak imatang iti sedaan mi. Anya ngay day taginatang mo. Boneless abangos. Yala ako ni Maria. Di ka lang maumamad, ngagsidsida iti kasta. Kat isumot tinala kamin. Apay, adomanan ti aggatang. Ay nawan. Kunak ngarod nga isunsamot ng ti pagbaknangan ni Maria si kanana. Aya. Wen, tani, umad adulat tati customer na. Kasta ka day. Sige nana, panawan kamay. Tamapan ko man lutuin dati si daan mi. $1,000. $5,000. $10,000. Ay na. Ay bakit bumaknang tatalagan no kastoy. Ay mariknak. Ni, si kamot ti para bilang itinaglakwa kong lakay. Katanyangay, kastoy ti trabaho ti accounting officer. Accounting officer ka lang kanya, kat dinak matulungan naglako. Katanda ka mataparala ako. Di ka pa'y mapanagtrabahon, nakailad kalatan ngagmalmalam. Urayim laang ang ti panagsangpat ko. Iso da ito iti trabaho bakit? Para bilang iti kwarta. Ay na. Ay, naglaing kan. Idi mangrugrugiak pa ilaang. Kusi-kusilapan nak. Sa ita, para bilang kalaangan iti paglaklakwak. Ay, ingkagluto. Anya mo ta pagluton nak mo ten. Ingkan na. Kasto yan na bambanogak. Ingkan na. Sus. Pidutan naman niya sinilasan. Uwan, mapanakon. Amom, nakitak ni Maria kinilakay na iili itay. Kat, anya ko mano nakitam ida. Mapanda ka nagdeposit iti kwartada iti bangko nana. Saan da mapan umutang? Kunakken ka bumaknang dan gabi iti panaglaklako da iti boneless abangos.
Ay, agla ko aksamot Ha? Tuladim ni Maria? Kat, tapnusan lang nga iso ti bumaknang. Basta ka mat, agtutulad ka na ana. Idi naglako kiti barbecue, naglako ka mat. Idi insardeng kon, insardeng mo mat, anya ka mat. Kat, awang mo agatang. Mang panunot ka mat, ay iti ilakom na ana. Awan originalitim. Ni, anya ti aramidan yun dito nana. Kasmat ay ti umay mo aramidan. Umay kayo matagala iti ilako yun, nana. Katuan, agpadpadatan tun ay iti ilako no kasta. Abay, dakas. Saan matkit di No buy one take one tilakom. Siya, aramedak a buy one take three. Nitan na panan. Inun-una anak matan. Agtutulad abakbakatan. Anya lakit din na ito ay akaarobak. Umay kayong gumatang. Boneless abangos. Buy one, take three. Umay kaya ang karuba. Ne. Ninsamot na naising da taglaklako di ta waiting shed. Bakit? Katuan lakay, iso. Ne. Inununaan na kamatayin. Wan nga rod. Sa dino ngayon ti paglakwam. Kanay, nag-displayan na matanday ta intero a waiting shed. Bakit? Kat ijaya ko na igid. Si Kan tinaipaigid. Umay kaya, nakaselti lakok ita. Nakasil ka no, bakit? Iso amapan amin dagiti agatang ijayan na. Awan sa timalakwam ita Buy one, take three, na ito'y lakok. Iso nga umay kayaw. Ay, agasam ngayon dito, bakit? Nakasila talaga. Buy one, take three. Sos! Dahito'y laeng tinaglakwam, bakit? Coins? Sigurado ka? Ay, nagado a paglakwan na, ijay paymat abay ko. Mas dawa ka. Iso nga amin a customer ko, napandagim matang kankwanan Madya talaga ti ugali na dahita karuba. Kaslasan kayong agayam. Di lamang panunot mo titi sa bali a negosyo na. Saan ka dimot nga ugali na dayjay, idipay? Katuan, naapal nga min dayjay karuba. Anya laki din ita karubam. Siya kunti umakar iti paglakwan. Jayak langan sa bali a barangay. May mayat pa'y bakit kastan taramidam. Ay, awanan, di ka kumpetensya. Wan nga rod, pimanawan ni Maria dito waiting shed. Kukwak amin na customer. Anya lang ti makunanakin ka na. Malaksit ta tinulad mo tilako na. Inaagaw mo pa iti paglakwan na. Anya ngay ko matimakunana, kat adak mat dito yan. Ngala, gumatang nga rodin tilakom nana. Anya tayo di promom. Buy one, take three. Ay, awan ti kasta. Aha, anya nga awan. Kat no iso ti pukpuk ka mo. Strategic lang mat na di Sa anak nga rodin na gumatang. Panang loko mo titi taon. Adakan dito, iso agumatang kanay. Awan ti buy one, take three na. Malugyak mo ta na. Kat isumad nga min ti pukpuk ka mo. Kunak lang dayjay. Saan nga gumatangan? Gumatang ka, wano ipabarangay ka. Anya? Tabi niya pa barangay lang ay. Namin ano ka nakita nagpuro iti basura ni di likod ti balayaw. Ay, may parit na ita. Anya? Ay, sige, gumatang ako. Gumatang kayo ni tilakok abangaws, boneless.
Paray! Umay kan gumatang. Ay, jak kayat ti kumatang itilakaw. Apay, di mo kaya ti buy one take try. Ay, ore pa man by one take 10. Jak lata kayat. Nagalsam mo na takilikilay, may istiri talakaw. Anya nagalsam. Ay, talaga mo tanalsam. Nay, kapigsaan na pay. Ha? Kaya't mun samot apir dyan na ito yung lakok anya. Hapa, may mayat ani Maria, ti paggatangak. Apay nga makan ngamin ni Maria, ya. Ay, awan ti baby ang kukan ko ana. Sa dinaw, ti makaran na. Hindi ka mau. Na, Damaga makanya akon. Panaw! ay. Umay ko man subli dito ginatang ko ala ko yun, nana. Ha, tapay nga isublem. Nakalalsam. Grabe. Nabayagsan na gito ala ko. Expert sa amatan. Anya nga expired nga ibagbagamot. Isublik, tamanog sakit itiyan ko. Mabalin ay amo ti kasta. Basta gisublay. No return, no exchange. Ay, nakasta sana ko na gumatang itila ko yo. Mapana kung gumatang itila ko ni Maria. Ala, nagaduti aggatang itila ko Maria. Sinunod na kan samot yung dagiti customer mo. Katuan, kita ang amin. Ay na, Uray madayo ka, sinurot na kalata. Pod na day ta. Kaday nga ilako ni Nana Ising. Awalin tagatang ken ko ana. Luklukwan naman ti tao. Isumot day ta timang mangag ko. May saka biktima na. Saan na maulit gumatang akpay ken ko ana, Maria? Bakit? Sinurot na ka man ni Nana Ising. Imay mo't naglako dito yung abay mo. Wan nga ron. Imay manan imabay ti awanan pain ang bakit. Awan sa kanong amin dagatang ijayan nakit. Na, tamapan ko man kasarita. Kumpruntara mo bakit? Saan ka matanagan? Nupungutan na ka. Umayak ka ganawa. May kayan, gumatang. Boneless abangaws. Imported day tay. Apa yung sinurot nakmanan dito yung nana? Nay, sursurutan ka ayabat. Awan siguro ti customer mo ijayan niya. Iso sinurot nakmanan dito eh. Hoy, excuse me, Dabiana. Saan ka sursurutan na niya? Nita, uyawan nakpay. Aglakwak dito eh. Kat saan nak amabalin aparitan, maawatam. Kunamot na no asino kayo ni agsasao. Boneless tumatlaang day tagong nyo. Ha, anya ti kunam. Day tagong nyo, boneless kunak. Aglablabos kan anay ko? Apay nga agtong pa kayo matanana. Agdal na kayo man. Apay nagpatinga ka matandi talakay. Agpaigid ka tani. Umay naksugudan. Panasam apungutan ni bakit kunana, tamakitam. Ay, saan ka makibiyang dito? Apay kumasan, awan originality mabakit. Agtutulad ka. Agpanunot kamot itibukod mo ang negosyo. Dito pag tinulungan da kaon. Agpapada kayo lahat, tabatsoy. Nagsaw mo, ti boneless ti agong na. Nauyaw kayo launay. Asino ayate muna ang naguyaw? Si kamot Sardangan na kami man surut-surutan Nana Ising. Mang panunot kamay itibukod mo ang negosyo. Yan lakit din na ito ay akaro, babakbakitan. Sardangan na kami atulad-tuladan, kan surut-surutan. Maawatam! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Okay, sir. Bye. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Sabet, bakit? Ay, ti kumarek lakay. Kumare? Kat no sir ti awag mo ken kuana. Unay kan Joel. Saludsudam mat aminan. Andaman siguron planom dita, jak mo.
Masapol arumwar ka kabayatan ti panagsarita yo. Confidential nga rod tinagsaritaan mi, saan amabalin amaamuan ti uray asino. Ang mga nulending, wan nulun manan dayta. Intun kwan, agparikot kanto manan no panagbabaya din. Insardeng kung dagita loan kas lakay. Anya laki din. Siguraduam lang. Nya kayat nga damanen umay agsinger diti balay. Wen, awanen. Fully paid ti loan kan lending ko anya. Adaak nanang. Anya ti masapul mo, sabay tanak ko. Ada ka din ni Hilda nanang. Adda trabaho na ita. Nasaya at mat nga rod no kasta nanang. Mayat ti timing ko. Awan ti kontrabida a babae dito'y balay. Ay, anyat ko nam. No anya ti nangagyo, iso day jayon nanang. Ay, anya ti kapeyo? Adua, amo ni ading mo ti agdiskarte. Iso asaan kami amaawanan iti makan dito'y balay. Ay, kat mayat makikape ak nga rod nanang. Manakman no naimas mat lang ti kapeyo. Agpakada ako nanang. Nakita ka naggapo kay ti silad ni ading mo, Hilda. Ah? Ay, kuha nanang. Anya manan tinalam ijay. Awan na, anya kumangay ti alaag ti tananang. Sigurado ka? Pagan anok ngay met dagita gamit dayjay ahilda nanang. Addala kinita. Sigurado lang. Tamangan no ibaga namanan nga da mapukpukaw agamit na. Ni nanang met. Anyat pagkitkitaan nyo kanya kaya, agtatakaw. Ay na anak ko, ibagbagak laeng. Saan mo ta kayat asawan day tangagtatakaw ka? Jakla kayat nga agapa kayo manan kin no adda mapukaw agamit na dita. Naksayan mo ti kape nga indulin ko nanang. Asino tinangkasay? Bawal mo't kada kayo ti instant coffee nanang. Ay na, imay ni manang mo asabit itay anak ko. Katrin namanan na ti kape. Anyat ginagara na diti balay nanang. Awan mo timbaga na, imay laeng nakikape. Naimbag man ta di na inala tinagyan iti ref kan cabinet nanang. Di na mo't pagan ano anak ko. Itaman pay. Adda siguro mo't ati abastuda. Nasaya at mo't nga rod ano gimatang damot nanang. Tapno di na pagpalinan a grocery store ti balay no kastang umayda. Agrubata ko, Joel lakay. Sikapay lang timaka mo kadagiti ubing, ah? Sa dino ti papanamaya. Adda kasarita kagayim ko. Anya nga ito yung naka-envelope ng inbag mo. Oops! Muto day tanga envelope. Na, Saan naparakin ka dayto anya? amangan mo't no papeles ti lending dayta. Saan? Mamin ano ka di nga ibagakin ka nga insardeng kunday ta alending. Alawanin. Agrubot kang rudan tapno makaawit ka adagos. Mapanak iti garden inton madamdama. Awan kadwa na iti ubing iti balay. Wen, anya kalakit din. 2 hours la ang arumwara. Agsubli akmet la adagos. Dayto ti isaldak ka na kayo, sir. Itulo mo ti dagaday tayo awat mo, sabit. Wen, sir. Saan mo ta Hilda tinagan mo? Ni ading ko dayta, sir. Ay, sana mabalin na. Apay nga isaldam kanyak ti titulo ti daga, saan mo't anakanagan king ka? Di kay madanagan, sir. Saan kayo nga itarayan? Ang mga nagreklamo ti aking kuko ti dayto at titulo. Anya kay lakit di matan, sir. Kabsat ko nga rod ti akin kuko iti dayta at titulo. Napagsaritaan min ti may papan iti dayta abanag. Siguradum laeng, tadyak kayat ti gulo. Wen, awan pagdanagan niyo, sir. Iti jukit din ti kwarta.
tapno malpasan ti saritaan. Good for 6 months laang dayta ah. Wen sir, kalpasan ti innom abulan, isublik ti kwartayo, agraman interes. Amuyo mo ti cellphone number ko. Nalakalaang akontakin naknukwa. Lakay, mapan mo man bagkatin ti doa karton ti groceries di ta tersena. Groceries? Wen, abasto tayo iti doa lawas day jay. Nangalami ti kwartangin market mo. Awan pa imot inlako tayo anateng Siyempre, nadiskitarak. Pangalaak ko mangay no bilang. Ay, madanagan akong bakit. Nagadulakit din adramam dita. Amangan mo't no illegal tinaggapan ti kwartangin market mo. Illegal mo't asasawam dita. Anya lakit din aya. Wano saan amangan no nagtaod day ta iti takaw. Saan nga road? Nagado nga ibagbagam dita. Mapan mo kit din bagkatan. Taamangan no ang tudong. Matidtidan day kaya sigurado. Sapay karton lang tinakaikargaan na. Amangan no maipurwak ijay. Hello? Kumusta nga itibayad mo, sabit? Alpasin din na mabulan na saritaan ta. Sir, mabalin ka di nga ikanak iti makalawas apawayway. Inna mabulan lang ti saritaan ta. Ururayak ngamin ti pagbayad ko kada kayo, sir. Kaano arog nga agbayad ka? Ikanak lang iti makalawas apawayway, sir. Agbayad akto kada kayo. Sige. Ikang kay ti makalawa sa pawayway. Ngam sigurado ma may subli ti kwartak, agraman interes na. Tapno may sublik mo tayo, dahil titulo ti dagang insaldam. Un, sir, di kay madanagan. Agdiskitarak iti ibayad ko kada kayo. Di kay madanagan, tadyak itarayan ti utang ko. Magkapi-kapay ka ba, guys? Agyamanak kabagays. Anya nga mina ang tigagaram. Amangan kunak no kayat ni Hilda nga ilako ti dagana ije laod. Dahita tijak sigurado ka ba, guys? Salud-sudem tuman no niya ti may bagana. Agbirbirok ngamin di anak ko iti daga apagpatakdaran na iti balay na. Nalagip ko ti daga ni kaanakan Hilda ije laod adi na maasikasaw. Tabisi iti negosyo na. Idi pa'y aplano na amulaan day di adaga iti nyog. Ngam di na mo't masangaw. Wun nga raw. No di na maasikasaw, kayat na nga ilakaw. Ibagam to kanyak kabagays. Sige kabagays. Ibagak ta itex nantukan ka no anya ti desisyon na. At damo number mo kankwa na. Imay na angkal mo duming dito'y balay ita, Hilda, anak ka. Anya ti imay imbaga ni Uncle Doming, nanang. Imay na sinaludsod no kayat mo kano nga ilako ti dagam ija ilaod. Agbirbiro kano nga minti kasinsin mo iti pagsaadan ti balay nga patakder na. Ay saan, nanang? Diyak kayat nga ilako day di adaga. Kaano di mo matmasikaso, anak ka. Adan to ananang, agpamula akto tinyog. I-text mo nga rod kin ni uncle mo, asaan mo nga ilako day jay. Wan nanang, ada planok iti day jay adaga. Makumay kumaklaang saan pa'y anarog yan? I-text mo nga rod ni uncle mo, tapno am muna. Tapno agsapol dalaangan iti sabali agatangan da. Nanang! Apay ka day. Diyak mo tan makita ti day jilaod, nanang. Anya? Mapukpukaw ti titulo ti dagak. Nay, asino kumangay ti daduma ang mga anak ko.
Awangan no adalaang dita, ka di mo makita. Mabalintag sa ludsod, tata. Anya ti masapol mao nakaw. Amuyo ka din, no? Sino tinakanagan iti daytoy at titulo ti daga? Ay way, ni Hilda, kaanakak dayta. Apay nga daken ka ti titulo ti daga na. Insalda ni Madam Sabet, tata. Anya, insalda ni sabitken ka ti titulo ti daga ti kabsat na. Wain, hindi pa napalabas alawas ti Judith na. Narigat mo tamakuntak. Isa nagdesisyon na nga umaya dito lugar yaw, tata. Mabalin ka din nga isuro yaw, ti balayda. Tapno makapagsarita kami. Ay una, diretsom laeng to'y kalsada. Jay kakaiso na abalay ti murdong ti kalsada ti balayda. Nagyaman na klaunay, tata. Awanan yaman na baraw. Aywan, kukwak da ito'y atitulo, sir. Idi pa'y napalabas nga aldaw asap sa pulak. Insalda ti kabsat mo day titulo kanyak, ma'am. Nagloko mo tanday di ama ng sabit. Isalda na ti saan namot ako kwa. Wen nga rod, ma'am. Kita, marigatan ako namang singir. Mapan kalaangan iti ayanda. Isurok ti ayanda kada kayo, sir. Wen man, ma'am. Jak amo ti aramidag. Nangaruna kit saan namot ako kwa ti insalda na. Inton sumaruno, di yun akseptaran ti titulo no saan nga isuda ti nakanagan. Wen, ma'am. Lesson learned da ito'y kanyak. Doon sumarano, agbalinak nga istrikton. Dahita ti kasasayaatan nga aramidan nyo, sir. Narigat ti agtalak itipada tayo at tao ita panawan. Anya tar aramidan day tao dito balay, Hilda? Anya pa'y kumamanang. Agsingir itibayad ti utang mo, ah. Anya? Awanan ka itibain? Isaldam pa yan ti titulo saan mo mat ako kwa? Ay ikwa. Agpalawagak ading ko. Ni sir ti kasaritam. Nagturod kan tomat. Bayaram ti utang mo. Tapno maala kong ti titulo ti daga. Ipangaasi maading ko. Parikot mo dayta. Dinakman iramraman iti kalukwam. Indulin ko ana imbag dayta at titulo iji balay. Agasam man ta nagturod ka anapan na ngala. Awan, babain mo amang isalsal da iti titulo. Asaan mo mo't ako kwa si kasabet. Ipangaasim lang kay. Tulungan na ko mga agbayan. Pudnong sardeng mo ti lending. Ngamnay, tamot tan mangisal da iti titulo ti sabali at tao tinsukat mo. Tulungan na ko maalakay. Awan mo't maibayad ko iti day talukas. Ura siyak, awan kwartak. Mabuteng akto pa nga umutang tawan pangalaak iti pagbayad ko. Kasano nga rodan day talakay? Ipangmuspulsam Utang mo dayta, di rumbang laang ang bayadam. May dadya amanang sabit dito'y balay. Di yu paspaster kan nanang Maiparit pa'y laang nga umay dito'y balay. Ang mga notil-tila man ti umay nalalaan. Payan anak ka, anyat na pasamak. Insalda na magayam ti titulo ti dagak amapukpukaw. Anya? Imay itay dito'y balay tinangisaldaan na iti titulo nanang. Itaan nyo kit nidag iti papeles nga iduldulin nyo dita. Ang mga isumutan ti isaruno na. Ay, na yun day di akapsa. Nalaing day di nga agulbod kat. Inululbodan na ni Sir Lucas. Iso na isalda na ti titulo ti daga. Lakay, si kaman pa'y timakam mo kadag iti upin.
Mapanak itayan ni nanang. Talaga ang madepresa ko no kastoy lang. Madepres nga ibagbagam mo, tita. Maistresak nga rudan. Kasaritak ni nanang. Ang mga nuad na maipabulod na. Naban ka kano, matijibalayaw. Ban? Bawal ka ijay, gapoy tinaramid mo. Sana mabalintikas na. Saan mo't abalay ni Hilda ti balay da nanang? Sigurado ang madanagan da, no adama ng takawam apapeli si jay. Asino, ti pagparparikutam. Makitam day ta abunga ti aramin mo. Agraman kabsat mo, awanan pa nagtalip na kan ka. Anyat masapul mo, manang sabet. Adda ka din ni nanang. Madama ti panaginanana. No planom ti umay umutang, ununaan kan. Awan kwarta ni nanang. Diyak kaya ti may demanda din ko. Parikot mo matan aday ta. Kasapulak ti titulo ti dagak. Iso apa nga asim tagbayad kan. No saan? Siyak amis mo ti mangidemandakan ka. Uray kabsat na. Idemanda naklat ta. Wana! Asino nga min tinangibaga amapan mo isalda da dya titulo. No di kakat agraraman Pangasimading ko. Mabagtitak lakit din o kastoy lang. Ay, saan man asyak ti butbut ngam? Sulbaram kit ni ti parikot mo. No amom ngamin nga awan tinamnamam apagbayad mo, isardeng mo ti umutang. Mairamanak pa yan, itiray ta parikot mo. Talaga ang mabagtitak. Maistresak na una yan. Di nakbutbut ngan kunakmanan. Nalaing kayo nga umutang. Kas kada mangisalda iti kumkumpurme. Ngamno pa nagbabayadan, iba kayo ang ma-stress kayo? Iba kayo akas la mabagtit kayo? Hinakdramaan akas ta, Laglagi pam. Ano saan ka kumanga imutang, di awan pagparikutam ita? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.